Ki nong ilam jong keseng United Democratic Party Haribhoi District, haka jingilang jong ki nong ilam ka parti ka balalong haka nyol tarik ubenai rempang arhajar arpoar, kila pentikna da keboong baga parti haka nek election MLA ka bansalong house nem arhajar arpulai, kan peniang ya ki kertong ya kon election habarok santeli ki constituency, watlah haki nek sans nem ki bamenta, kane ka parti kamsyam lala ban penjob ya ki nong mikmat, kentup ya ki MLA la nek MDC. Hakane kesin ke bamenta, kene ke parti kan peniang biang ya ki kertong yakun election. U presiden keseng Haribhoi District uba Donbok Komdej, ulong ru bahajirang constituency, ka parti kelak pentikna boba bat hok nong mali, unde kertong ke parti na keseng UDP. Bat kamtam, ya iba bat hok nong mali, na jirang, iba mengi kum ke parti ngilai ibet, ban penmi ii ban aireng, ban yakun. Ya kani ke election MLA Arhajar Arpulai nangte Najirang constituency. Ini pun badhok normally ya kejing wan cakmat nak yang jongpi banjir ini kum ke parti UDP menyakun kani ke kenti ke pemerintah. Kidon ki kandidat ki balang promise. Kata tingin dan ngimpat kuat ban pelai ban rengi dah. Barok santi kawero konstitusi kanam dan hapok Haribhoi District kabaka UDP kanam peniang kandidat hakane election MLA Arhajar Arpulai. Bagi dan jingkerman bagi tanggi kandidat kabaka UDP kan say haga Arhajar Arpulai. Dei ki jingkerman nak bentaban poi syaka thong ita jingjok rengkat bat kecia trelang jong kino kersian ki pai ba jong ka dongga thanjiri bhoi bakin pai khmat kumala pensinga menta bat thamtame ke jingker khu ke jong blek.